بله اما بگومان گرافیکا کما هی انفوگرافیکا کما هی لسر وی شرک و لهرما عفرینی و شیخ مقصود چه ده شرکی گرانه لدورا در دور حلب از بچم عفرینی جوه داره احمد العمر اندام کمیته راگاندنا جیش السوار ج عفرینی القلمنه احمد دنباش رو شهری داویه یا شر لعفرینی و در دور عفرینی چیه؟ الشهر نهامي من اللي عزازها طبعا زيتي عقلنا لهمبر ارتيشي شهر الجرى جيش الثوار بتمشي جيش قرن داوود امتياز جبهة النصرة احرار الشونن دستات فريدة بتبقى بتين وفرد شكل جران بتبقى وراهاتن ويشي بتبقى بالجوار نهامي سر من اعزاز فيلم ونجيتي عقل بو جيش الصور هناك اتيش اعزاز من اللي كده يراهات احمد دنگی تا باش نایه باش براسیم باش تا فهم نکر اگر تو محاوله بکی هول بدی جه خواب بگیری امی جاره کدن ورنجم تا جاره کدن امی گریدان چی بکن باش از این هاورم گری انفوگرافیکا کم مجوره آماده کریه لسر شر کل شیخ مقصود شد و شیخ مقصود لوی داره شر کی گلکی گران هیا اف چند روزن تاخا شیخ مقصود یا کردان لحلب جالی گروپ رادیکالی اسلامی و تو باران کرن و خلق سیویل جی به گمان دبن قربانی اما دوی اینفو گرافیکه ده روشا شیخ مقصود جوارا شروع بکن جخوا دناوا نقشه یا شر یا حلب دجی کو گلک هزو گروپ لوی داره هنه هر دم شیخ مقصود هاتی دور پیش کرن و خلق وی بدل ده کسین زرار دبیننجی دوی شر شیخ مقصود ده دیسا نها خلق سیویلن بله گروپ احرار سوریه جباکور شیخ مقصود توپو هاونان داویجه تاخه شیخ مقصود جخوا شیخ مقصود لباکور روجاوا و روجلات دور پیش کریه و لباشور روجاوای و تاخه جی هزن حکومت سوری هنه کل تاخه اشرفیه چپرین خوددانینه و بشکی و تاخه جی کنترول کرنه وکه هند بینن باکور تاخه اشرفیه جی ده دست وان گروپان ده اشرفیه جی تاخه که هجماره که مزن یا کردان لیده جین نهاجی احرار سوريا كو أحمد عفش سركيشيا واندكا تاخا شيخ مقصود وكا نافچه عسكري راقهاندية وباويكي عشوائي هرمكي وتاخا شيخ مقصود توب باران دكن أشرفية وشيخ مقصود دو تاخين قلكي مزنين حلبينا يعني تقارن بيجم وكا بايتختا كردين حلب الشيخ مقصود دهات الناس كرن برانيا كردين كل شيء مقصود دمانجي كردين عفريني وكردين كوباني بو هروها الاشرفيه جي كردين عفريني وكوباني جي دمانها لوي داري دمانها افحردو تاخجي تاخين قال لك مثلا دنافبرا قال لك جروبين جدادا هاتنا بارچا كرن جي شيخ مقصود امي هرن حردو باجاروكن تلحاصل وتلعران لباشوري روجهلات حلبه کو د دست ارتشا سوریه دانه ج آلی داعش و اوجی او هر دو باجاروک جهاتنک دور پیش کرن و داعش به چکن گران هر دو باجاروکان ده بر توپان پرانی خلق سویل جبر شر کو هاتی سروان هر دو باجاروکان جی کوچ بر بونه و نها هجماره که گلکی کم ج خلق سویل لوان دران مانه و جیان وانجی ده خطر دایا سفیره کو باجاروک مزن لکیلکا هر دو باجاروکانه اوجی دست داعش دایا و داعش ور هیزا خواه لوی داره کوم دکه گندوارن باکور روجلات حلب جی ده دست داعش دانه بله امین ها بچن عفرینه لروجلات عفرینه جی شر و پفچون تندبن ده ناور جبهت النصره و جيش السوار ده و يبقى ده ناور وان گروپان ده قومه ده انجام ده جی میرمیه هاتا کنترول کرن هند بینن میرمیه تمامی هاتیه کنترل کرن و جيش السوار كو في داوية آلية يبقى و هناك چکدارن عرب نافچه و هاتیه آوا کرن او دخوازه برب عزازه و بچه پیشتا بچه و دور پیچه عفرین جی راکه و هر دو باجاروکن عفرینو کوبانه جی بگهینه هف تیگوتن کو بالا فرین روسیا جی
نافچەیان عزازێ بۆمبە باران دکن و حتا ناژی شەر بەردەوامە ئیدی بە vî ئاواهی یەپەگە و جەیش و سوار شەڕێکی gelekî tund li hemû çeperan li dijî Cebhet Nusra û grûpên din yên tundrew dest pê kiriye. Hatina balafirên Rûsya jî rîtma şer tundtir kiriye û Tirkiye jî ji pêşteçûna ceyş û siwar li Ezazê gelekî bi tirs û gelekî bi guman e. Yani ev mentıqe eger bikeve destê kîjan hêzê xeterê li ser Tirkiye jî çê dike ji ber ku devereke herêmeke sînorî her wiha dîmenên Meryemiyê niha têne ser ekranê. Belê ev dîmenên Meyremiyê ne ji aliyê ceyş û siwar ve hatiye belav kirin ceyş siwar ceyşekî nû hatiye ava kirin bi hevkariya yepegê hatiye ava kirin di nava wê ceyş û siwar de hem Kurd hene hem jî Erebên navçeyê hene. Dîmenên nû dîmenên teze ne aniha gihîştine ber destê me belê bibînin ev gundê Meryemiyê ye ev gundê Meryemiyê jî di navbera Ezaz û Efrînê de ye gundekî gelekî stratejîk e ew gund bikeve destê hêzên Kurdî bêguman edî xeter li ser Efrînê jî wê nemîne ji ber wê yekê hêzên tundrew bi taybetî Cebhet Nusra dixwaze yanî çi bedelê bide jî gundê Meryemiyê bixebin kontrola xwe ji bo ku edî xeterê li ser Efrînê çê bike.